Ampa yana rade bra. Sabre order for sutras na yemompa ye fasten your seatbelt. Ye ko ajana hingwa nanim. Ye friend 2 million ahoden ne ho kokon ne nija asane aba. Na abedi anim sanse obi penyame asem no asan anamo boni bia otu ho. Obi penyame asem no de ne wre ahyawradi mu. This is the time, this is the hour. Fasten your seatbelt. Ye ko ahingwa nanim. Yamini ba fire call. Odu fo ni mo bro fo ana no pay ma ye da wase. Ano pay o ma ye da wase ampa. E ma odi no so ya okese. Oh yes. Say na so Beneza be person dey bedu ye ka say onyam ka odi. Ano onyam ka odi. Say say nya ni panyina na anya ni sei. Wine. Papa ye nche wona wawuo. Oh ampa o. Ana ye nche mo yare. Oh yes. Na mo ya do bi na ade ado me ye. Oh yes. Ene ye ti se ne ye ti. Se tintantin so na ka tema da boduo mu a ne ka sa sidan ka odi. Asidan ka odi. Say na so na watwe ama na watwe nyina kwa pra betu ye ne da so tiase. Papa ye jaya kra ne nipa du ahye onsa. Amen. Ye so se be fa ye no mu. Fire no mu. Fire ye ope. Jesus. Be ka sa fa ye mu. E so se papa se ma bai. E ma ne enfri ye mu na mom e fru wo awrade mu. Ampa. Na ba ka sa che na ona wotie no so nya adwe sakra. Oh yes. Na wana o yare so nya yaresa. Amen. The source of my self for Catrama. Jesus. I bet me there was some sense and I don't believe say, rather was some bar, I am a Gianni. My son and me, Amen. then to me, a moduma, and such a free, young Quambon. How soon a judge mediation, sir, to me, Pierre, if you are rather so let's say, the blessed to me now, yes, Christo, and when I'm counting, so man couldn't before. Oh, yes, Christo, a dominity. Amen. Amen and amen. Order for Sabre. Onyamin sa enhira obi no onkoso enhira. Amen. Yebetie onyankopon asem secretary. Good morning. Onyamin enhira, nyamin ka ho yenua Beatrice Bonsu. I topic no secretary fatuo. Ya tu edin say. Na asama e ban ya tu din o potokasem, ye ka potokasa just obroni kasem enye ye kasa enti potokasa. Having patience in your troubles. Having patience in your troubles. Having patience. Having patience in your troubles. Say wunya botre. Wunya to boasiye. Wunya hobrasiye. Wunya wodwo. Wunya kuma. Ewo haw biara atumu. Ana aba usumu. Having patience. That's the topic, no. Having patience in your troubles, in your situations, in your problems, everything. Having patience. Say wunya butre. Patience means without complaint. Without complaint. Patience means without complaint. If you are patient, you are able to stay calm and not get annoyed. So what is that? What is here? Patience is without complaint. You say people will be no complain. People complain. And a Juma way and yet. And I'll come when you pay racist. You say complain. I was say nipa bi nye nipa bi mount as here. But say one facing you be say ya nyankopon abi onyam. And san say bibi besi no aman kunudi aba no. Obefa bibi mu a enye ansa na kunudi na eden aba. Having patience in your troubles. But people who are bia obe complain. Bia be complain. The more na we complain, more na wo ma nyame hwehye bia opeso odo fam na wunya dance die no ene ma e fa nchen. Asam ne de baba. E se huru aye den e betwo. Se de etie bia ne sa se tro na ka
wasi bibia den ebe twam adi nyame asem enti odofo niaba bia na nia wa atu bia na nia wa ti bia no have a patient nya botre nya koma nya wotwen ne hono na obehu onyankopon na no onyam. Amen. For example, when something takes long to come, obuwa ade bi echese beba obi otwen akoma you need sadie no. Waiting is good, but ekwana obefa so e de atwen no eno so na de ahia obi se twen no obeba by how would be better wa twen no beba no in between no eno na de important and na de very very important. Or bibi inkoye or if not going in your way send your open no and konisa na fi yen try say you be man call send your yesu ye den your pen. The power of waiting san say we need waiting na we need what na de bia no we complain de bia no obebo mo dey say wow bedding obefa wakwan. As a banisa, the only solution is to be calm. Ade abeboa ama watimi atwen ama watimi anya botre say ni nyina be calm. Ni nyina obe calm enti Yakubu nguma no James eka bibi. Oh James 1:19. I say my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen. One can say someone. I say everyone. Obia nipa bia. Wanyimi amfimu wanyusu amfimu. I say my dear brothers. Oka say oka brothers ya koma manyina. Timini aba mini abema. I say yemfa sade enye note enye enhweso emfa o say ade bia mu no bibi bia mu no yenye ntam se beden yebetie. I say in my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Tiye do beti you, but you slow nyamre ansan wa den wakasa. Asoni de untimi nsi asono emfi asem na eba no ho. Ene e wutwam kura na obi kasa asem no bi babo wura wasom. Obi wo ha asem no se fa no hu se mfa no hu ote ya obeka bi. Ote ya no rati. Ote ya no tu anamo. Enti na Yakubu ma yahu James mo yahu se ose na tie betene de enye problem ose obi biara yenye ntam se ebe de yebetie but yenya botre yenye nya ewo answer mo ebe mamu enti unim bibi se eba se police fo be chi obi a ombo wura so a omba so na no am se kan wano tum san se asem bia obeka bia ne ye be buafo kan wano tum sa ade ne asam na aba na ye be fa wakono on the ascending is onye den o me fa umra enti sa udi bim ana udi fo e kwa bia so do be ko ne mo bibi biara obeka asim bia obeteki bia no e be bo charge e be akisu enti udi ana ne say hands down fansa gu okiri fa hankop nye den e mu nsa le ka wonu tum ne mom wasi say ya from asem di bia ma mo nwi ni am ye den mo beka ho ne mom koku na nkasa ebe chiram yam yesem mo beka enti odofo ana samwa nyame dia ma ya de bai ne topic no ene nia yesu o mu ni say ne atu bia ne aba osu bia na obi su nim nia ochena eden ebeba onyame kupon kuto no nim ochena eden asem
enti se wochina se bibi ba ana bibi to ana woti asem bia wonya ntobo ase na wo yeden wakasa wonya botre na wo yeden wakasa say at times assemble ha na ka yedi bim but esan say yanya botre ntino at the end of the day no na ye na ye kopacho na yen na ye kopacho oba bi na obi ka chere say ni kunu atwempra ati asem no isa say ono akasa beto de boase na obetu ho na mo pa no o take action ena ni kufi adwuma ba na okura na minim se traffic na chi no se nya traffic na chi no se de otie na eyampo se nyampo ono de wanya ho se ni kunu twempra na de entakwa no ne bako na ye bon samso so onam kwa bebre so na ye na de so na me ye hu se omakwa di obewia na wakum na wasai etunum ade obon sambe one day papa ni fi adwuma e ba ka kra na du fie na ne ka say na opake car ni street no so we dey manya ben fie no me fa kai si ha na me nante me nyeden nko fie koda ade asa anwumre ade achia me ma de pachia na ma pa fita ni dia behama ena obi ama ne mu kwa ma bon sama yeden abone pa so obesa ya de ho no a twa telephone agosi asa me kan o se me boa ne kare na yeden esi hai oba yesu nu tama ese ni kunu yeden eba fie ta amna so omba fie e wa ne yeden tu enne de menini nyina e be chia yam oba yesu pua opie na okoko gina ka no so nkura ki no akowuram okoko gina ka no no gina ka no be me so anantia yeden aba fie me yire wani the who kill Nancy wana etwempra oba yesu se be mane ma ya omba fie oba gina ka no ma de ache na ba bia be man de pia fie bia no one ne be sa ko back oba ni gira bonte sa ma de ache oba fie wana atwempra on abotre have patience what you hear what you see what people will told you unya botre tie ni de tie no unya botre unya botre Bible say abra Joseph eti say Mary anyi say no o ka kire no na ka wo pese sa tem no ano obe esibusu no e wo betwam amani pa nyina yeden ati ahunu na ba sa so a woni nipa abudi kai den atobo no ansa no matu but oyeden okodaye na anajo no awadi yi ni ho adi yeden having patience in your situation therefore ena no pai onyankopon e de abaha say ye nam na sem so embra na ye nyina ye sua na ye mfantu anamo san say se nya botra ye nya wotwe na onyankopon na nkasa no obishira ye o se ona wotwe na nim no onya ahoden foforo no mo mataban se okode but the road to be a winner no enye easy sa e kwan bia be fa so ansa na obedi san konim no waiting no what the people will say se wa nya botra obetu anamo bia enye
order for utie ye nua Eric Kwame aba line so onyame onhyira wo nyame nka ho onyame onti na ne onhyira wo oni secretary biso adom enye kete omo so na obi bia sabre utie nso onyame onhyira bo modern se obehye video no ama obi biara nso ebeti nyame asem yi se ye di amane bia bo obi ye di asem bia to obi so obi ho aba ya na okọ adi na akotokosua o di abofom obi timi gina buruchie na ofre antoa na di bodia esan say ni a watie ni nipa no so but bia nanka wonya abotra nanka at the end no obewu say nkunudie eye ne dia enti eno no pay order for have patience in your troubles. Nyame nipa bramo na fe yenko quotation e de kasa so. Amen. Amen. Bana se na waka no. Abotre ewie banku ni bi. Amen. Have patience in your troubles. Se nipa otu wana se unya abotra ade biara wo ye biara no. Ewie yi. Ana se odi nkuni ewo Jesus. Sasa onya abotra e ma wodi kan. Amen. O wa bra bobu sufa. O di pan bebre wo ha. Enam se wa nya abotra nti. You know ma bebre ya dey aka chiri. Sasa wa nya otwen honhom. Na so se onya abotra bedi nkunim. Sasa Yesu ka chere so fa na se mon twen ko si se ngungun dey ababa mo so. Sasa no ko no on hu to me se. Ko de ngungun dey ma mo dana. Na so ka chere so mon twen ko si se ababa mo so. No kwa so mo so twen ko si se eba wo so. Itodafo se ukwa manie bi ma na sese anoma bi toa ese onya abotre sese yakopon no nanim di oye ana se de oye on na te oye ase sese anoma bi wa so o ma odi kan a ana se o ma e ba so ntem a e di amanie be ba de e na be ba so eti ese etimi sua ana se etimi nya otwen ehonhom sese o ba gidi ni a sese Yesu kura onya otwan honhom mai onya otwan honhom eti ese ye de saade ni hye mu ne timi nya otwan ade biara e be biara no se ma otwan anase ye twan kosi se saade no ebe ba mu so orofo fa oha no anase kwada na biara abrabo no de mu aden e wo ba aden na so enka ho ubenya botre no watimi atwen a ubenya nkwa botre no. Amen. Ubenya nkwa botre no. Amen. Etie nsua se e betime nya otwen honhom e betime nya botre ne nya akomapa ade bere be biara no ne benya otwen honhom. Amen. So bi kura show before odofo na otwen ara say bra ho asema saade no o bra ho asema saade na achie no bayin kunimdifo Ewade ka ho ne nya otwen honhom o Yesu Kristo nimu. Amen. Amen. Odofo Nyankopon de yabaha ena no pai say yemra na yemese wunkuran na yemese wodin obibi biara wo mu ne wona mu ne ato ne aba wo so bia no enti na Nyankopon e de yabaha ena no pai abade na wo kɔ no onyamesi nya otwen nya patience ne ahun sermo e de yawo no be patience ne ahun kumafo e de yawo no be patient ne anafofo eka wawari echi ne eka no be patient nyame kuto na wanimu ne awona mu sentia abane saa ba senka wobatimanya otwen akoma Onyankopon e wo se
odu baby pa. Amen. The power of waiting. Awade no atwe wo uti mu se wunyin. But already say train. I want to check wo uti mu se wunyin. Already say train. Ebeba. Amen. Nyabotre. Send ye tie bia nyabotre. Na onu nyame ne bema wadansidie. Na wo abato dwom se aye me se dayeson. Eba ye wo se dayeson orofo. Enti anano pa yemfa ye twa konkon ye ntie nyame asem. Na ye hu bibi. Ni a wo twen a ebeba. Na ni a wan twen a ebetime eden happen. Someone said without patience there's something. Yemfa ye twa konkon ye hwa bibi o Matthew chapter 13 verses 24 going. Secretary, Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verses 25. Nyaminipa 24 going. Nyaminipa yenko. Amen. Amen. Matthew 13:24. Matthew engomana. Eti dumi ensa. Tichemu aduonu 9. O say. Obuombe foforo bi say. Wa we nye eba di kan yo. That means say obu baby pen. Ono mo damuna ne bibia ya bebuo. Yesu Kristo asam na ye ka wa ha no. Ye Nyankopon ne ewurade no. Nia obewutu wo ma me no mienu no. Nia oja na no onyam to soro, obefa me no anu onyam tantan no ekata no no. Nia na me no mienu nti ye bo na senu ye mu no. Na me nia na me no mienu nti ye tinta so ogu no so no. Na nia wo wu ye no sori ne nansa so no. Ono asam na ye ka no. Na chiri na nim. Obi biara ni ho. There's no leader can compare into him. Say upeo, say umpeo. There's no leader. Leader bia ni ho. Leader bia ni ho. Ono na ye bona sem yam. O say ja, fachewo. Fachewo. No to leaders bia pasasi su kwa. Si da kwa ye koma no. Oh yes. Ye twen krate twa etire nyina tututuo ma no. Masali Dawedi. Oh, Jesus. He's a counselor. Oh yes, Lord. He's a peacemaker. He's a healer. Oh, he do all. Na chino obi biere ni ho. Obi biere ni ho. I say minna Abraham hu me. Na ni giye. I say hey, who free fa. Who say yes in program unya na obeka Abraham asem. Saba pai ena obu be ema na suafo ono mo ba na abebuo nko a ena na obu om o se na obu ba foforo bi sai osoro ahenie no te sai onipa bi a ogu abapa na fuomu o se osoro ahenie ye ka ahenie a osoro enya ahenie a wasase so ana nipa bebre edom ho ato asase so ahenie so eno enuru ba bia o na enko ba bia enko bia Gana hinie enni tumi e wotogwa hinie so ma sa hinie we die north south east and west babi biara o se no so ihe ni ti say onipa bi a ogu na ba ogu na bapa na fuomu ogu abapa e wo na fuomu ye wo abapa e ye wo abapone ye se Bible ka abapa no ka Nyankopon ma o ka Nyankopon emma na o ka me no mienu mu asam na awade ka san se twiro no Nyankopon onam ko bebre so de nima bebre ye symbol emma nipa odi nima bebre ye symbol emma nipa Odi nema bebre ye symbol ema dipa na atada bia otumi de dia ye symbol manipa atada bia otumi de wheat ye symbol manipa atada bia otumi de osoro odi asase ono de ono enti ni bibia ye kasa bebuo enti se Bible no se atanse se wahwe yi a obefa no ro no se de ya tro no na hon na de nema bebre eba no
edi nima bebre eba no wase ogu abapa oka bapa na oka nyame ma oka me no mienu odofo wo ye abapa ena awurade edu aba abusuan mu awurade edu aba na safo mu awurade edu aba na henie mu odu aba na sase so hallelujah amen na nipa de no na tanfo ba begu hura bone bi ayuo no mu emu wase na nipa daye no watanfo ye den begu hura ye den bone oh no ye den na ofiri hokoi ofiri ho ye den wantera ho ya o ka Genesis abra na Adam eni ho no ena obonsam ye den eba ho obededa oba ni nyina wie no ye den okoye wantran twama Adam ametu no okoye ebi susu nie wasa ogufo bi kodoye epamoye osipamoye adi fertilizer ni bibia den ekumu fine ena odua abano odua abapa no sanse onum sai at the end of the day no obetwa sanse ugu boni a utwa boni etu ohun sai esa me ye papa ena manya papa na so odi akoye papa boni ne ye den edi tua uka etu ogu abapa na ozo ogu abapa ni wie no okofie ye den ekodai he talking about sleeping oka ena ehu asem odofo osu na okodai no ye kan man osu no nipa no dae no na tanfo ba begu awura bone bi ayuo no mu awura bone bi ayuo ni mu na ofiri hokoi oka ena hu asem ha odofo ena ayade a nyankopon ahihye ma nipa odofo ena ye wo ye da ye nipa enti ne nyankopon ye nyankopon no ono nkuto no anya den onna abra Jesus ebaye nipa no odae the once we nipa de ena nyame atetaman say yemfa nanya den en recover wa bre no okoda na ye den obesore na wo ho eden wo aye wo tene wa recover ena ya de nyame hyehema yen enti na oma ode hye to ewia han ani sumntem enti ena ya de a odofo ehuhia sanse onu nyankopon pokura no oni nyankopon pokura no abra na obebo nipa no obi if ama Adam no na o se Adam ye den eda esi Adam ye den eda enti kanade ankaye Adam die no ye den oyi ne mfi eden empane enamu ena onyankopon eyi future ye den e kire yen onam naimu ena o ma Abraham ehu na wie na se onam namu ena o ma Joseph ehu na wieye dia nyame di ne beduru onam namu ama Jacob ehu ni se wote soro na ba bi oda no nyame aboboa no nyame fie ena ya dia onyankopon enam so ya den ehira ne ma eyi ene ne ma ekasa okachira se osefwe Moses die menene kasa mouth to mouth but adifo na sofo no dia betwa mu die omo die na da yesom no ye den no makasa enti enabie onyankopon chishat emayen se enye den yemfa enye dwuma yemfa na enye den enye dwuma enna ehuhia but obonsam de oyusu na sa oye den ode be se yen obonsam yusu na se ode be kuyen obonsam yusu na se ode be kuyen mu ase obunsam yusu na se odi ba man yare na ukoda ye no na ukoda na ka unyare o ba wo sori ye no ano
obani for na den abegu ababoni bi agu abrabom ogo dae no bi ma waduane boni bi se di nya ne ye niam aye basa waye mre wada ye so umpa ebo nyina aye mre odofo wase na okogu abani wie na okodae no obani fo nso ba ye den ebegu ababoni ye den egum na okoye ababoni no ya afutuboni bi a odi bi ma obi di ma ukru obi di ma oyire udi okoware no na ka oyini papa na ka oyo papa obi ma pa nanso esan ababoni bi adamfo bi ofa ye telephone call bi onyaye message bi a wolredi ye enne enyama ye den aye basa se na obonsam ye den ofa so ede ye na dwuma o yusu ye na ede be sei ya brabo enne dai ye mu bebre ye Kristo som ye na asesa ye Kristo som why because asembia yetiye ayenya abotrenti and the Bible said abra Yesu ko Getsemani ko bo mpaye no oba ya na suafo na da oka chom say entiman twen don huri ba kumpo ana madidai monwen na mo mpaye amanya den man konso bi enti sa wakasi yen wen a wachima ya on wen fie yie no akromfo ba ho ye mu bebre enna ye Kristo somna da ye Bible adda ye offering adda ye volleyball adda ye tithe adda nya ese ye ya sori kwa ye den adda on can natural enna ye dey ho our spiritual life Christian life adida enti dani dan nyina no obonefo no ba na obeku wi a wa yeden okọ na ekoye no an obo se onu kunu makamuti abom na ntokwa ofie onu oyire no makamuti abom na ntokwa ofie basa ankwala no so asomdwe yeden enni ho having patience in your Christian life what can some two verse 2 na o say muma yan sori tie awurade asem na ya mbo na wa yeden wasaw no wonsam de na dwuma no so obe sori tie Nyankopon na wo a wasawi wo a wo ya papa no obe sew enti na dede wo so nkonyame fie bi wo san say asuban bi obi ta na di e wo nyame fie e kire wo wo de na ka wo kwaso kwosoma awurade apɛ wo nkwaje na susuban bi a enipa bi a omo kwan ama bonsam agu ababoni wo mumu tuko du nyame fie a ye be ya kire wo no wo na be ka so betra fie nti e beta se wo betie preach bi o YouTube e beta se wo betie preach bi o Facebook sei na du ko sie da wa yeden betra fie but wonim se we ni nyina e beba awieye bre message ni beba bebre o YouTube message ni bebre beba live say o Facebook you betie no live on radio FM online but still osema yenya yemu nhyiamu da odofo nia obi dia yaw nia obi dia to so nia obi aka kirew odofo having patience in that situation. Amen. Na se wunya botra ababa wobi ana oso ni kunu no ni kun penasem into di machi di opa ni kun nyama no enti abasa complain kwa no yeden o complain unsi se abasa sa amani boye se dia aya na me mane de no matter how it is bia no obi ati oba na sem di oba be kan bia no obi ayeden osofo betie ohini betie di oba ne be kan bia na be kase ye wo a enti oba ne ye se obeko pe bibia den edi aye be ma na den ato enti obomodin se okọ dinsini bi ho na waboa no ono wamfanya me fie kura o dinsini ho no waboa no okọ na dinsini ni ka kire de se okwa me ma wakwankyere bi kọ na koye mihia abrubru doof mihia doof baako
Ochi dove ba ko ye den ebrem ade ne brem ya meye ade bia ma wa se de wuku be dɔw no oba bi ani asase so ha ni ku be dɔ ne saada ba no so ni gi okoye aka kwa na be fa so a oba kira buruburu dofi anoma bia umpa o chare wate twi fom kura no watu no okɔ saa kana aboa we wo be dan adan a kire no nti de ese oye ne se ba bia enoma no mu didi ho no ese oto no bo ase na odi nuane ye den e ma wo nti anopa bia no akɔ no ato wheat ana emo na brodo bi egu ho na mo na bedi na omokɔ awia no akɔto na omokɔ no oyɛ saa da fe dem mo no ye den ehunu omuhunu mo ya say omahu say oye obi a ofidi wom enti no omu nsuo no bio oni bone oni adwembone bi ye den emma wom enti afedie watu ade na gu won ka first ko to gu ha omuma o ombetwe so wonko ansa no eden waba ayeden abe oma akwa ansa no ayeden won ba bedidi ba say omahu say oni adwembone biara oni akomabone bia won nti sese no obedu ho no ano bo se ba kutu bo na taba mu a kukukuku na fe omunya den aba interfere bo se otutu guo no mo ne nam ne na ho no mo yesei one day e no so ba kumbo ko lo chi no de ne koy okoya na papa no bisa ne se e kwan ben so na afa ya odi nya abo edi ne bae na o kire papa ne se e kwan we so na me ye den me fa ye beginning na difficult se mwa no on beba me nchen me kwa no mu dwane te me tombu ase me di nuane ye den ema na me to dwom na afi se o me ye den omu ye bi omu nsuo dede bio omu ye bi omu nsuo mi bio omu suro nipa de ba no omu se adwemboni ni mitirim me wakoma pa me wotima me wodoma om osisa ene ye de wo ye oye saa ma wuku saa botre ya wunyaye patience wunyaye etimi de chi dove no go and do the same to your husband now ne nanka o hese ka papa ne be ka tons bi ana obe ye bibi ana obe mane bibi di akoto abianim amana di o tsere ne kwan having patience to serve your husband having patience to speak to your husband but another day yetie enchen ye ma kwan ma obi ba ya wari mu ene de wan hwe yi a obi di nanno o mi kun to se mami mi kun ye we mami wan hwe yi a na se wo so hwe atuturo bi a ye bo wo fi a obetu anamo but okay beginning the vow na mo vow ye no a bo se won fulfill ni nyina ansa bra na mo gina o tanani mu no so fu gina mo nchen no bodin ai osi asante ma fa say me dofo papa mu boni mu yare mu meni wa ko bi se urade ya den abatiti entem ndi se urade ntete mu ntam a eni ma bi wa fulfill nwie wa o vow ye o kaya ebe ma wati ma den ati ma kokrusa having patience was say or die ya da ye mbebre ho a ye ngware ye ne ye bompa ye ngware ye ne ye nyam so mu wodeni ye wore wie no ye ya da to boni fo na ye den wa pa begu ababi ya wa pa begu ababi ye wore ye na fofo an ye ngware ye ne wo mu no omo an sabre ya ye gusu anu mo koba de bi omo so nsam ne say omo de be mayen na ye den orofo have patience aba no to no boase e ma dofu na duane to boase ene mo de nyina ye baako afi hu se ampa ni kunu ye den e to osiro ku ye no okoye ye to aso 26 osiro ofiro okoye na ya han na eso aba osi na eyi ahahan na eso aba
na ewura bone no enso daadi ose na ewura bone nso so ye den daadi na afowura no akoaba ne nkyɛn bebisa no sɛ owura enya abapa na wugu wo afuo yi mu na ewura bone yi die efire he na oka try no sɛ otamfo bi na wayɛ saa ose otamfo bi na ayɛ den wayɛ saa ayɛ saa odofo ya utia saa asɛm no ose okogu abapa o unko wali be ma no ebe ma pa o unwo oba no ya oba pa o na obisa urade enipa no hu say no ye ne ewura ne koya adwuma o ma yen katie say yenye dey yemfa nhye nkofie mu but ade achi ye no ya hu say nkatie na afifi amako na bie no amako ya be ye ewura ye den ewura boni ama ye ewura anya sa ye bre nyina be den ebe ye kwa enti se no aye dan na man ba sa ya hia na eti kotoko ya no ye fa fertilizer botoi ye hwia de wo mu ye de egu mu nanso nya de adi ku mu no na ye den ye nsakan na ye huni eba ne sai adan ase ayababoni bi na den abefram odofo he be ma no ntesa oba no ntesa oba ne niam bi a change obisa wurade eni be to anamo ko bisa wurade ase nya ne honam ne moja na anya ye ni pani ne atumi ne ewi ase ne musuma tumfo ahom boni akabrechi na anya odofo say na one situation ni fa in the beginning not to say Bible say wurade boss no boss asase no na asase e sakasaka esuma kata bon ni nyina so onyame hu ye ne nye fe enya fe nto kasae o se hanmra hanbae o ma sum ko bu ni ba odofo enioma bi ko ye in the beginning not to say ababoni bi adan abefram oni aba me nua be ma chako hu na hwai ababoni be na abefra umu wan na be gu sa aba no aka umu beginning no na ba pa ne sampa na uka kire okunu en sampa na uka kire wire suban pa na uda na di ene di adan ma ni mra ho so me nua ba me nua be ma ma humra oso ma onimra ho so na ababoni bi ede abefam nyame ni babram amen orofo abape na wagu abapa na sa ababoni e kare no na okenya ho onya mesumu na so enam say ode wo bo adamfo bi anase ode wo bo enoma bi nti no ama ababoni abawu mu sase okurafo ne se okogu abapa awafuo nim na obisu kogu ade ababoni onofo so nyame suma se no na enoma koy na ukanya ho na otene ho ukanya ho na de ba ne sei ana waye mre onyame sumu ababan ana wagui why arasa why na odo ho abono ama sa abai abawu rofo sa obaka ntre ho what mesa kai o kan do na ababone no nyina be furu mu amen say de be na ka say awurade de oni esuafo ne nam no epono so no odai me nkwa na menyi ntumu ana say bible me ta say ese awurade ontonko na ede na wonna onofo so be kanya ho why you want free no ma bi mu a so body fund there oba so be wi no akum no asai
so ma ho kwan a ana borefo no be yede ebegu asaba no e wo mu orofo so be kenya ho what me dra already mu a me say no ma nyina be yede be koyi ama na so okofo no okobusa ni wura say owura abapa na ugu ye na babo ni ye no ada say enam so borefo no enam say odu ho ahye awrade mu ana say odu ho ato awrade so no say ka ne na one ne kwa na eba nanam awrade adu ho ato no ho sunti no obasa osansa wachi na one ne be yape etu ahye ase egu ababi wo mu ba bi kan kan na wo nko no wacha ase say ko ho no enam fo na ka first na wo mu koba no enam say oba Kristo mu atwe ho from ho no wasa ahye ase na wo mu tu anamon ni nyina ya aba ne bia say da ma wo ko wachi ho no na enoma ewiase no ma no say wura mu na ewiase no ma no say wura mu enti saka ba twe ho na say wa ko wani mu a orofo ma wani mra ho so ma wani emra ho so na yi hu frisa no manim say ba ya ababoni bi emefra wo mu na watumi agu abapa ana Christopher bebre o ha ya emre e wo nyamesumu say ya trauma boni fo na gu ababoni e wo yemu basa ki ani baba ya ho so ni etimi aka Awurade do na ye be yi ho frisa ababoni mu yetimi aso abapa yo ni pan bebre o ha omugidie are akofom enam ensem bi a omutie nti enam ahotre bi a abado so nti enam kwana na bi a orna munti oha bi a na munti ni wura fi Awurade ni wura fi kanan do no enti ama osaya de e kwa na chi na ba mo so do ne nsa so funti da de no so ahwe na chi no fata na yinim torofo so besa obetre ho no akoanim wo twe ho frisa no mabone no ho a obone fo no nya no ogu ababone wo mu yema ye ni emra ye ho so yema ye ni emra ye ho so ne enka kane do no say ye be twe ho fi no ma entry nim yetimi aso abapa na obone fo na megu ababone amfra ye die mu Awurade nka ho amen onyame pa yanto aso osi na cheki ayirma ye say Facebook no say enya duma cheki mami hade Ayajuma. Okay. Ayajuma. Yeah. Okay, good. Yeah. Yanto aso, yanko. Yanko yanum. Amen. Yankai. To aso man. No se. Osuna. Okache. No se. Otanfu bi na waye sa. Na akwa no bisa ni wura se. Na akwa no bisar no se ene ope se yanko boa anu ana ana o se dabi enye o se dabi enye muru boa ewura bone no anu o se yakọ boa anu ana wasi ena wasi dabi anya a ngode boaboa wura no bone no ama mu betu ayuo no betu bi afrimu bi afrimu mo ma ni nyina enye den emom enyini enkosi otwabre no hallelujah efasi eyaman o say o mu bisa ne say owura ene sa ne tie dia ane yenko tutu ewura bone ne nya den afrimu ana papa ne say dabi Papa no ni wan Yesu Kristo. Amen. Oni Yesu Kristo. Amen. Oni Yesu Kristo. Wasi dabi san se papa no hu se hawa omo ba no ni de omate ni omahunu no. So omamo kwan so omonkoko tutu a abufuo nti. Without patience you can find anger there. Without patience
you can be a patience in no abufuo and ye champion no abufuo enti wo hu say ombetumi di abufuo yeden akotutu na omokotutu no ewura pa na wo mo nso yeden obetu bi afra enti sanity dia twen sani asem na ba bia no twen sinia wieye ene be den ehu chale kila bia nu ha owu beginning kila bia wula show twabre bi wo ho edebu awurade bebu ye nyina atan niame ye nia wo ye awurade be edi ye nyina ne saada no eho no obeyi ayuo no na oyi ntete no abapa na babone no eho na ebe separate ba sabre de nyabotre emprintam empre ho munyai chai tabotre sanse ohun the way onipa bi wa obitimi ti ase bo ka kire bia no no ho on kan ye kura no na koma tempa no kosoro enti ama obi kura te ho asem ntimi nya den nkan kire no baba bo say yenye ntam nya den yentie but yenye nya twom nya wo yenye kasam yenye nya wo ye kasam yenye wo ye kasam wo batene ntam ba nya botre dwen ho nya botre e ba ne se ne ba ye na se na men kono na wie no se na be ko wie o se munyai mani nyina mbom ba bibiara patience any piano you can find anchor there. You can find anchor there. Anger has caused a lot of relationship. Abufo ma bebrempo o television o ma papa no. Wo be ko obi fi otum se ne pro no ye de na pa na bom. Plywood no atum abufo. E mbo football he obitimi se ball. O ko butu po no kwa na akwa bu. Ina bu. Ba ko benya botre hu se you say no beto no boase another chance ba why then watumi ameki another chance ba watumi ameki wase to boase anyesa bubebu tutu ayo pano afra ayo bone no enti ehwa amnante nso ye den enya abotre omo ye den omo tue ba bia patience ni no anga to kwa bebre koso ewa ware mu why because there's no patience abufuo pa bebre relationship bebre ya breaki ese hu so bon sam ne dia no opase obewia no wa den okum na wa say anger has destroyed a lot of marriage relationship asembu wa nsasin ka woka kire woni pa no but because of abufuo na ba yenti no na wa ko kan sam na wi abaye mark bia den abeda ho because of anger e bia na ka tell me di kaka no you deep him you correct you right but isan say ya nya botre nti no na yakoka ensemboni anger is a demon anger is a spirit etuma kwan a na be wura mu a ono na dwuma no na ba no ne say odi ntokwa beba obema wa committee obema ye mistake obema ohu a kyerew oye enu an woko owura mu wie enu no okọ tubon se wie enu an na wonu ho because eya honhom ene be hye omu eya honhom bi ene be wura mu ento so obeku wie no anadwo no obeku wie no ene okọ ye ento obeka asem ne hye omu no watwe no no okọ ento obe react ba wie no be ate ba wie no sabre no hu ni bio no wani aba ho so ebia na oda prison ebia na ugina court ebia na be man cross na pamabu onware bio ebia na oba na cross onye den onware bio ebia na boss cross here is enough adwuma na yi wadi ko anka at times say wo drive na ye nua ai ya bro from fi Africa yi oroko foi ebi on be drive ba wanya botra wo be kuntokwa wanya botra wo su be drive sa drive ni bi na camera kura ko twawo
anado odo ka akopem obi de tre nti owura ne ka chom se dabi mo mani nyina mo munyi enkosi twabre odofo nipa bia wabufuo dan se bible se awurade boye se ne seso no home enkwa home yede egu yemu ne wonyame mu no yede home gu yemu ti bibia wonyame mu bia bu yede emu yemu ti nyame abufuo woni mu ti wansa me ne nipa yi abufuo woni but o ka kire se yebufu a ma enye bone yebufu a ma ye made enye den enche so san se onunim se ne abufuo ye den atie ni bufu ye ma ne digaba ye den ebe hye nipa ni bufu ye ma asase mu paye ma nipa ye den ewura mu ni bufu ye ma ne pa nsuo mu ede ne mafam ma atafo ye den o twifo mu suku wom ni bufu ye ma ne ku abakan wo Misrim ana Moses ka kire so rade aye wabufuo ne ye den ye wabufuo ne ye enti wasi onyame ne nim se de abufuo ye den ye ti nenne de wasi ye den ye nyai ye ntwen kosi twabre no bibia wo ne twabre bibia wo ne twabre wan say wasasi sui anya trabia odofo emre bi baba ape bi bebom na nia osori de obaya opori obaya wajiboni no emre bi beba emre na du odofo ta bibi bia ma Nyankopon ni nya botre ye kwa last scripture na yenwie James chapter 1 Yakubu ngoma na etibako James chapter 1 Yamini ba yankan kan mame James 1 2 no okay ndichemu mienu no a na fe wajan pokoto of mame na ye de wi ho amen no say minianom Yakubu say minianom samohwe sohwe ahodro bebremu a wase minianom samohwe sohwe ahodro bebremu a mumu na anigie kura mumu na se anigie kura na muhuru se muhuru se mujidie no mujidie ni sohwe ye boaseto adwuma jampo yanko 12 no no say Ishani nipa otono bu ase ensohwe mu wase enum ye ni nipa otono bu ase wonsohwe mu Ishani nipa otono bu ase ensohwe mu wase animgu ase ni nipa otono bu ase wonsohwe mu Ishani nipa otono bu ase wonsohwe mu adofo we enhira wate amen enipa visa wajimi ena wo de waye din ena wote wo ene ado se kan bia nanka dabi we enhira wate amen Awurade ye na oyenokofo on felina semo Dabida o felimia wa yere waka wase uye nshira wase enshira ni nia onipa wa yere wato de buase wosohwe mu na se onya firi mu firi totroto a na se wan firi mu a na se onya firi mu totroto a na se wantimi anye ne ho a so firi mu totroto a Awurade ba so o kire se odofo wo ba firi sohwe ni mu yes lord wo ba firi mu totroto mu fa hudie mu anichie mu amen enso be na wo awo mu sori ana adwuma mu sori krata mu sori ana wosushi mu sori ana ye peja wusi wa ne de ya so de tiawo ana de yesi emfa wusi wo mpo na wonti sa enipa na ne peja no ma na so de tiawo na se wadi se nya botre e wo sa nso he na wato mu no na se wonya botra ufiri mu firi a totroto a ubenya enkwa botre Awurade de ahye wona odo no enkwa botre bi wo ho hallelujah amen Onyankopon e de ahye ona odo no enti Awurade odofo onyame do amen onyame do emprintam entu anamo bia enye emprintam enye su enna suba bia di na anya mark anto ho sensa nano obonsam kogina Awurade anim na ototo osofo pani Joshua ano why because na Joshua tade no enweden akekam enwo ayeden akekam na Awurade su hunsa ampa enwo ayeden akekam nti no ya hwe ayeden enye yie tade eso ene se osemo nwura tade no na mo nhye na tade fofo
na mo na botire foforo odofo onyame be wuro atade na ye de ahye wo no amen enwo bi akekam o ha bi amane bi akekam onyame be wuro no de mkurumdi abotire den e be bo amen abra ye de nyame asem aba wieye odofo nyabotre e ma nyame asem amen nyabotre ma bibi biara wona mo e wo se omusa ba wo ye nipa e honam e ye den ma wo e wo sanka wutimi twitwa na wo awje ho na so so na onimu na asem ka no ono nyame nka bi ma wo ona onimu ntokwa kono ono nyame onko bi ma wo enti ikriza nyame onka ho amen omo otumi ni ahodene nyame ni pe be kasa ni abompa ye just 2-3 minutes amen san say anger a spirit a demon e woni pa bia mu ye bompa ya ka kire wade say sa honhom no on silence no on my spirit of patience was to honhom calmness honhom patience honhom or twa honhom ye was hard na we can overcome anger we can overcome intimidation you can overcome everything amini pa bramu amen 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 Vale evangelist asawe eme de papa Yakubu ngoma no osi mi nuanom o samo hwe esohwe ahodo bebremu a mumu na nige we ma meti asese say bible na ka say so wodo ho beto awrade so a esohwe bi beba automatic say we nya nwanwa wodofo say ya twero asese Kristo ni mpo Kristo ni mo na esohwe da say ba wo so eti say bible na ka kire asese esohwe beba eso dia ana jira obama bu odofo na bible no say so hele mu a yemu na nige kura oh Rather some no kwala odofo Jesus osisi ya ton so ha ahodo bebremu ye mu na ni giye na se so hwe ba so ani kwa se dia bobo ese ebu na ni giye se antra ho awrade na ni onim se so hwe o man so hwe ebura so ma so da odofo we ma manya gidi o awrade mu pa amen se so o ton so hwe mu ma ese ebu na ni giye obonefo no de na ni beji so o ko so hwe mu wadwuma sai Obawu anase onoma bia ere ekofom baba buru me chese se bunani gie kura yes bunani gie amen na so enshirasun kayen no enshirasun kayen ona were otoro boase won sohwemu se sohwe ne ba ese ye nya butre eni kwa se wore de opre ho so waduma sam aye bosa usika sam ya basa Nese hu nyasa ukoba bia na sa ede uko hwehwem anasa ukopa sika bi se bi onu obi na asiso onu meti bi asiso wadi ka wona ni majawo wasisi afie onu to cars ona fo mu wani mre Jesus ema wani mre amen sasa ba odi se obone fo ahoto enche na awrade atwa na agusa sere amen eti so ka banya botre na wagina wa awrade mu a na se obobu na ni a amen Odofo obeye nhira na se Bible say nhira nka wona oyere otun boaso hwehwem no oyere fom totro na obenya nkwa yede aboti na se yawo aboti bu ha crown bi ayede yakwaje so timi famu a na so hwede bana timi ginam na se wa mane an se so hwede bi wo ha se obenya ho akatua ene na ede say odofo Mumye nya abotre amen abotre wie kunimdie amen sasa babi je bab Yesu ka se bia me de o se me ko no makosese babi mama mo na se ko sese babi mama a babi a me kwara na mo so baba mo chen sasa ta wa hye yebo awrade ya hye yebo se ye ntra han kwatwen se obesese babi a maye odofo Edi kwa se ya prayer ho ya ntwe se bo chen bebom ya tra ho ko se bo chen bebo amen ya me ni ba me de me twen o me twen bo chen no se awrade ma kwa so hye mebo eni na mani da so eni na mani da so te be na abotre bia wo de bebo so na abotre so na ti orofo ebe ya oseda yeso amen ye nya botre ema nya me asem radical ho radical o Yesu Kristo orofo sabre simzas ye nyina ye bom pa ya ka kire wurade se anger eye honhom ena na hye so ama nipa ye bone ye ka kire wurade se sa honhom no oma ye tumi aye de bedini so tumi ye de bedini so se oma ye boaseto honhom
Oma ye wotwen ehom patient. Na etimi de di saa ensohwe ne amane ne ade a quick temper ye di bedi saa de ne so. Saa bre wo de wonimu de nsumi ne me de. Saa bre ye bom pa ye na asamo makwa. Ye kan kire awurade se awurade ohu ye mobo. Oma na asemi enye impact wo yabra bom. Na asemi enye wo chie wo yabra bom. Asemi enye free. Suba boni biara mu. Enye fi anamo boni biara mu wo Yesu dum ye mom paye sabre ka boro so ta ya debe awurade me bom paye ena no paye wo wasem awurade odi aba me de makoma me kra me ni pabia e ba awurade wani wasem makwa papa papa mami awtwai ehum na mami abotre ehum se sawu wo so papa meti abufuo so abufuo aye ehum aye spirit aye demon me bomba ya to me sawu me free ma brabo sanse babo said your brother who ase wo nya ngoma no so ento me bomba ya me de atiefo so so obi biara sawu bi shade so obi biara otibika sawu pa na ni man hoso awade me bomba ya se na wo sawu so brother efa won sakano me nyanko pon ba urade na chiri fi sawu papa e fi na ko na masame so Jesus Christ give me a vampire. Amen. Amen. 003232 906169. And our second line is here 0032 32 94 9081. Aminipa wetima adum Facebook no. Na WhatsApp no so no owa o yadwuma se wonni so a you can call 0032 492